Sibika Lambo bekunene njengoba besimenywe ngumengameli eZambia la khona wasimema amangameli ukuthi siyogcinisa abhlobo emkhathini welive leZambia neLeswatini. Wasemukela kahle kakhulu umengameli njengoba ngihlala yenda nasifika eveni kuba nema welcoming ceremonies laba mahle kakhulu lapho kwakune naye emangameli nebaka hulumende nesive sonke seZambia kusukeni lapho nasicetha nje kwenta le welcoming ceremony saba naye isikhathi sekuthi siyomvusela amangameli emahhovisi angakakhe la safike sathola nelithuba lekukhulumisa kubuka indlela ukuthi emkhathini walamavila amabili lobudlelwane nebuhlobo singabuqinisa kanjani kude kuthengiselana kulesigaba sekubuka ukuthi njoba kunale FTA le introduce eAfrica ingasetshenziswa kanjani njengoba ifanele ukuthi siyisebenzise ngesigaba akwaba kuhle emva kwaleti ingqoqo nasesikhulumisene kwaba nema agreements labonala ukuthi ayasayinwa laba lapha between bo 8-9 but ke kwashiwa ukuthi kube open kwendelo ukuthi ke njengoba kuqhutshekwa lapho kuyaqhamuka khona izingeko tiyahamba tingedwe leto izingeko kwendelo ukuthi ke kube ngiyendi le lokungendeka ngoba besibuka le volume ye trade emkhathini walamavila amabili ikhona yona ke jana nje esikhala sekuyikhulisa siyabonakala ukuthi sikhulu kakhulu ngewo ke lama agreements lawa la singathi ayivula ukuthi asavula indlela ukuthi sekutaba nenqumbi ema agreements ngoba kuvunyelwene esigabeni sekutheni kubohlane banemhlangano loya wokuhlanganisa akahulumende ngalangakisi nebese Zambia kube nesikhathi khona ukuthi njalo futhi now and again bahle ba review babuke letivumelwane babuke implementation yaletivumelwane ngoba sacizelela sinaye emengameli ukuthi kwenda letivumelwane tizetsebenze kufuna lokho ukuthi kuvakashelwa nema capitals kuto kwathi ukuthi kuanalyze kubukwe ukuthi nguphi lapho kudzingeka kufakwe khona emandla nako kongana lokho awuyaba inhlele program bekunene nasikhona ke Zambia baphindze bangicela ukuthi ngiyovula i-trade fair yabo njengoba ema trade fair ahlukene iba khona lenye trade fair bese iba khona ye-agriculture njengoba live leZambia lilikhulu sibili bese kulenye i-province yalamanye ama-province eZambia la kwendiwe khona lo msebenzi we-trade fair lo abamhle kakhulu nawo kakhulu sibili njengoba nayo inema pavilions inqumbi ashona lena sahamba vele lici na emengameli singaka siveni kwathi ukuthi lo msebenzi ubusiseke kwaba kuhle sibona emazambians nalabaqhamuka lena naloko abamnanzi kakhulu nje kukhanza stand lesisuka la eSwatini la khona ukuthi nathi singeMswati sa display ku trade fair solo sikhona nanyalo siya display ku trade fair eZambia umsebenzi wonke waba mhle we trade fair nendlela labasemukela ngayo sive seZambia kwaba kuhle impela mangameli nje wathi na kubonakala sasitekela ngoba
le trade fair babuka ukuthi bese bathi geja nanabo ba improve le economy ukuthi kwendeka kanjani. Wasi unpackela le program yakhe la kayisukele emangameli lebonala ukuthi iyawulisitha live leZambia ngoba njoba live leZambia belingelinye live lelibonala ukuthi le emhlabeni likiyela lafika khona kwaba ukuthi ama-donor countries ayaliboleka imali bangamele kube ne package lenhle ukuthi lakathi nakayibuka nanaye athi le package lena ingaba inhle even for iAfrica ngoba naye so sendile start lesingisho ukuthi indlela yokubhadala back leto timali leto kulawo mave lapho kwabolekeka khona ngaba indlela kanjani samdhumisela nathi mangameli ngoba wakhuluma ngathi loqina cha lo msebenzi vele uyawubona ukuthi utaliletha likusasa lihle improve economy yeZambia njoba imandate la vela ilandzelela ukuthi athi ensure ukuthi sive seZambia siyanakeleleka ngesigaba lesingiso nangaku kongene ukuthi siyakhula sibili nembalanje le development lesiyibonile ikhombisile cha ngoba kuyenti lokwendekile eZambia lokukhomba ukuthi le live liyakhula emnothweni alike imizawonye kunema programs labonala ko kusa ayasetshenzwa kakhulu nasi sekhona ngakhona nje bafisene bacelile sisobuka la khona ba promoter khona i-tourism sector basithathe basimikisa eZambezi ke njoba indzawo le famous ukuthi kune Victoria Falls lengathi one of the wonders emhlaba kule structure lesingiso sona Victoria Falls le emhlabeni wonke jikelele yona falls lenkulu nembala ngoba nansi awusayihamba mbela siyibuka sasibuka ke ngalanga seZambia side ngoba iVictoria Falls istretcher iziyofika ngale eZimbabwe nawubuka kusuka lentulu wehla kuyale phansi is over 100 but over 100 meters long kuyawushona le phansi kepha nje besimangala ukuthi lamandi lashaya le phansi aphenza buyathi osishaya nathi la dulu kuyabonana nje amandi la special lawa ukuthi uyabona ukuthi awu yinto le ingcayisi vele kepha ke into kaNkulunkulu vele inemfihlakalo uyabona ukuthi awu yindzawo lebonala ko ukuthi inesimo lesivele now ufanele ulandzele inature uyidadishe kahle ukuthi ingabe kwente kanjani njoba lapha nje nasilapha basichazela ukuthi lidulu la khona is 24 hours 7 throughout almost wonke umnyaka ungasilo lelitulu as but nje ngekuthi lamanda ashaya lapha nasihamba nje lapha uzaba mandi kepha ka bekungasiyinkinga leyo ngoba nalokuhamba lapha bekukhe kuba baptized sathola kubusiseka kakhulu kule yandzawo le yake yeZambezi njengoba vele bayicreate le i-tourism bende lokunyenti ba convert le timela letidzala nama steam engine bayatisebenzisa batisebenzisela also for i-tourism bathola nje ema-truck baba designer langekhathi it's almost sesitimela lesekuhamba nje ucibilinzeke lingene nidle langekhathi kwendiwe ma functions langekhathi awusabadumisela beZambia kunoba imisebenzi lenje ngale noma ngalelinye la ngokhanze silamaveni titimela tingaguga bese kubekwa lapha ethala bekusifundwa kulaba beZambia ukuthi asingatibeki letinto ethala ngoba le cost
leyaba involved na titsengwako ifuneka siconsideration nembala abathi sebenza kahle namhlanje nje basikhuluma tourist la safika asebenzisa leta timela leta manyenti kakhulu kabi kuphindze kube nema game parks la khona lesawabona lena kubonakala ukuthi basolo ba promote yona i-tourism le Zambezi kuzawo umsebenzi wakhona cha waba muhle singakafiki kule Victoria Falls sahamba sayobona le zone le industrial zone yema science parks la khona beZambia basebenza khona kunema factory lamanyenti lamakhulu kusho sinale zone bayi designele ukuthi ngilapho ema factory la tawungena la ato investor eZambia angenele kiyo awunayo sayihamba sayibuka bukhulu bayo inkulu sibili le industrial zone la bayakhila already sekukhona tinkampani leseti connectsile ngakhona letinkulu letikhicitako letinye takhona nje tifaka i-food chain ma house appliances basho ukuthi ema programs asemakhulu kakhulu la batawenda kulama industries kepha manje uyabona usichabe eZambia abantu laba vele basebenzako lengakusho za umsebenzi weZambia bekunene ube muhle basemukele kahle nebudlelwane sibuqinisile nabo bakhumbula mangameli uya solasho ukuthi ukhumbula la eSwatini indlela le emukeleka ngayo waphatheka ngayo nakafikile nabo bebasolo bafisile ukuthi ngabe batawulithola nini lithuba lekuthi nabo bathole lithuba lekusemukela eZambia nakuke sekwendekile kwaba kuhle sa vele sagcizelela cha akugcini lapho kuphela kuqhubeka neqinisana nebuhlobo kuyabe seloku kuqhubeka nje emkhathisini walamave lamabili ngingasho ukuthi awusibuya nembiko lomuhle konke kube kuhle siqinise buhlobo emkhathisini walamave buhle kakhulu ngiloko lesikubikako bekune